До чаго можа прывесці ксенафобія ў дачыненні украінцаў і беларусаў у Польшчы? Колькі Латвія будзе трымаць мяжу з Беларуссю пад замком? Мараканскія мігранты, што ўчынілі нашэсце на іспанскі горад, што гэта было? Як Лукашенко і ягоныя камісары кантралююць уборачную кампанію, а таксама новыя падрабязнасці масавых затрыманняў каля расонаў на Віцебшчыне. Усё гэта і не толькі ў сённяшняй студыі Белсат. Цягам гадзіны для вас працуе Віталь Бабін. Добрый вечар. Запрашаю ў жывы эфір. Беларусы трапілі пад раздачу з боку ксенафобаў у Польшчы. Пра напад проста ў цэнтры Варшавы на глебе нацыянальнай непрыязні паведаміла яшчэ адна беларуска. Нападнік прыняў яе за грамадзянку Украіны і ў грубай форме загадаў вяртацца на радзіму. Самыя украінцы ў Польшчы яшчэ часцей за беларусаў становяцца ахвярамі ксенафобіі. У чым карані гэткай праблемы, як з ёю змагаецца польская дзяржава, раскажа Аліна Скрабунова. Гэтая бойка паміж парою з Украіны і 3 хлопцамі моцнага целаскладу з Польшчы адбылася ў польскім Вроцлаве. Як пазней высветлілася, канфлікт зарадзіўся яшчэ ў краме, а пасля перайшоў на паркінг. Хлопцам нібыта не спадабалася тое, што пара была з Украіны. Пра вынікі бойкі ў эфіры канала Слава ТВ паведаміла маці дзяўчыны. У нас ты зашитая шея, зашитая вуха, у нас ты вельмі моцна пабіта галава і цела. Адзін з іх запытаўся яе, ці украінка яна. Яны яшчэ ў краме пачалі яе абражаць, ануча украінскай яшчэ, паверце мне, больш бруднымі словамі. Відэа бойкі пабачылі дзесяткі тысячаў чалавек. Сітуацыя атрымала шырокі розгалас. Неўзабаве яе пракаментаваў мэр Вроцлава Яцек Сутрык. У Вроцлаве няма і не будзе месца ненавісці, ксенафобіі або гвалту, матываванаму забабонамі. Давайце разам забяспечым, каб наш горад заставаўся бяспечным, адкрытым і прыязным для ўсіх. Па факце збіцця 2 украінцаў у Вроцлаве распачалі расследаванне. Нападнікаў знайшлі і затрымалі. У якасці адной з версіяў прычынаў нападу разглядаецца нацыянальная варожасць. З нагоды гэтага выпадку прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заклікаў прэзідэнта Караля Наўроцкага не маўчаць. Кожны, хто б'е ўкраінак на польскай вуліцы, падтрымлівае найгоршы спосаб мыслення ў Польшчы і ва ўкраіне, і паўсюль у свеце. Мы павінны абвясціць рашучую вайну гэтаму гвалту, бо бандыты, каля футбольныя хуліганы, гэтыя агрэсіўныя маргіналы набраліся адвагі і нахабства, бо атрымалі таксама і палітычны патранат. Туску замест Наўроцкага адказаў ягоны прэс-сакратар. Маўляў, менавіта ўрад адказвае за бяспеку на польскіх вуліцах. І таму гэта міністры ва ўрадзе павінны дбаць, каб такога не было. Тым часам гэта далёка не першае такое здарэнне. За першую палову года грамадзяне Украіны падалі ў польскую паліцыю 180 заяваў аб злачынствах на глебе ксенафобіі. Гэта на 30% болей, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Мы сапраўды бачым сярод польскага грамадства рост непрыязі да ўкраінцаў. Усё больш людзей лічаць, што дапамога ўкраінцам занадта вялікая. Нямала людзей выступае супраць прыняцця ўкраінцаў у Польшчы. Мы бачым, што польскае грамадства радыкалізуецца, аднак пакуль няма прычынаў для панікі. Праз ксенафобію палякаў дастаецца не толькі украінцам, але і беларусам. З апошніх выпадкаў 10 ліпеня ў Варшаве адбыўся напад на паўчыху Александру Герасіменю, а 18 ліпеня ў Быдгашчы ахвярамі ксенафобскіх абразаў фізічнага гвалту стала сямейная пара з Беларусі. Днямі сталася вядома пра яшчэ адзін выпадак, што здарыўся з беларускаю ў цэнтры Варшавы. Мінак напаў на беларуску і ударыў яе па твары пасля таго, як пачуў ейны акцэнт. Жанчына перадала відэа інцыдэнту ў паліцыю. Грамадзяне Беларусі нясуць асноўны цяжар наступстваў з-за 2 праблемаў. Па-першае, з-за рэжыму Лукашэнкі, да якога палякі натуральна ставяцца з варожасцю. І па-другое, я мяркую, з-за даволі наіўнага атаясамлівання народаў Украіны і Беларусі, якія маюць падобныя рысы і падобную культуру. Паводле афіцыйных звестак, на 1 жніўня 2006 года у Польшчы пражывае каля 1 мільёна 600 тысячаў грамадзянаў Украіны і прыкладна 180 тысячаў грамадзянаў Беларусі. Аліна Скрабунова, Белсат.
Палітолог з України Євген Магда ў нашай студыі. Добрый вечар, спадар Євген. Прывітанне. Сапраўды вельмі рэзанансная гісторыя, якая у Вроцлаве адбылася вось днямі, і шмат такіх выпадкаў праяваў ксенафобіі ў Польшы ў адносінах да украінцаў мы назіралі таксама апошнім часам. З чым гэта звязана? На жаль, низка політиків правих поглядів, вони випустили цього джина з своїх передвиборчих пляшок, тому що, за моїми спостереженнями, з березня, з весни цього року вже йде парламентська кампанія. І вона закінчиться тільки восени 27-го року. Тобто 1,5 роки буде йти парламентська кампанія, на якій буде прагнення зруйнувати існуючий дуополь, існуючий баланс між правими і крайньо правими, і лівоцентристами з іншого боку. Недолік українців в тому, що вони розмивають етнічний малюнок польського суспільства. Воно ще 15 років тому було достатньо монолітним. Зараз, як навела ваша колега цифру, виходить, що українці, біля 5% від загального населення Польщі. Це дуже велика цифра, помітна, особливо в великих містах. І я думаю, що цей процес вже не зупинити. Це процес перетворення польської нації з моноетнічної на таку, як вона була, скажімо, під час Другої Речі Посполитої, між Першою та Другою світовими війнами, коли в польській державі були не тільки поляки, але й українці, білоруси, євреї. І той політик в Польщі, який першим усвідомить, що він може це використати у власних інтересах не для критики, не для ксенофобії, а відповідним чином відбудовуючи свою риторику і говорячи про зміни в польському суспільстві, я думаю, він зможе виграти, але не на найближчих парламентських виборах. Разам з тым, вось дастаецца і беларусам таксама, якіх прымаюць часамі за украінцаў. Часамі, можа, таксама палякі чымсьці незадаволеныя нашымі грамадзянамі. І вось актывісты беларускі з Варшавы Ілья Дабратвор, ён як бы вырашыў пайсці яшчэ далей. Ён узяў і апублікаваў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, такі прыдумаў надпіс на цішотцы, дзе было б закрэслены надпіс, што я ёсць украінцам, я ёсць насамрэч беларусам, і гэта выклікала вельмі шмат крытыкі ў тым ліку. Як вы глядзіце вось на гэтае размеркаванне, што вось часамі спрабуюць людзі казаць: да не, мы не украінцы, не трэба супраць нас тут гэтую ксенафобію праяўляць, мы нармальныя, спакойныя людзі. Якщо я в футболці з білоруським написом, то це не означає, що я став білорусом. Я залишаюсь українцем, громадянином України. Я думаю, що подібні речі, вони є вибором кожного. Очевидно, спадар Дабратвор може в такий спосіб підкреслювати, що він є білорусом. Це його вибір. В демократичній країні людина сама може показувати, ким вона є. Це її право. І це право є в демократичній країні. Я б хотів би подивитися, як він в такій футболці з'явиться, наприклад, в Москві. І це, на мою думку, найбільш цікавий критерій. Сапраўды, і разам з тым Владимир Зеленскі, які днямі наведаў Люблін, упершыню вось пасля такога часу напружанасці паміж Польшай і Украінай сустрэўся з прэм'ер-міністрам Польшы, з Дональдам Тускам. Акурат ён казаў пра тое, што вельмі б хацелася б, каб грамадзяне Украіны, якія знаходзяцца ў Польшы, пачувалі сябе бяспечнымі. І тут адначасова вось некалькі дзён таму падае гэтая ракета. Як гэта ўсё, спадар Євген, выглядае вось на фоне гэтых абвастрэнняў, гэтых праяваў ксенафобіі і гэтага візіту Зеленскага ў Польшу? Ці ён мае як бы супакоіць гэтую хвалю ненавісці? Тут ситуація складніша, тому що ордена Білого Орла Зеленського позбавив президент Кароль Навроцький. Дональд Туск, його позиція формально більш проукраїнська, але в реалії, я не знаю, як у громадян Білорусі, але громадяни України, які виїжджають навіть з зони бойових дій, вони часто не можуть отримати статус біженця зараз в Білорусі. І ті, хто хоче оформити в Польщі карту побиту і інші подібні документи, вони теж стикаються
десь з бюрократією, можливо, десь сезоном відпусток. Я не хочу шукати якісь, знаєте, злі наміри, тому що для того, щоб зрозуміти значення білорусів і українців для нинішньої польської економіки, треба просто заплющити очі і уявити, що їх нема. Мені невідомий жоден випадок, коли громадянина Польщі звільнили для того, щоб прийняти на роботу громадянина України чи Білорусі. Я думаю, що ваші глядачі в коментарях можуть чи підтвердити, чи заперечити мою думку. Ну, я такого не знаю. Але повернемось до політиків. Відносини між Навроцьким і Зеленським, вони залишаються, скажімо так, прохолодними. Відносини Зеленського з Туском, вони завжди були теплішими. І те, що ракета впала на території неподалік Любліна, де була зустріч, власне, Володимира Зеленського і Дональда Туска, це виглядає, конспірологічно показовим фактом. Насправді, просто тієї ночі Україну було піддано дуже серйозному обстрілу, і самі польські військові говорять, що український винищувач намагався переслідувати цю ракету тривалий час і не зайшов просто до повітряного простору Польщі, щоб не бути збитий, тому що правила системи ППО, вони носять достатньо універсальний характер, тим більше в країнах НАТО. Але скажу так, що слова міністра оборони Польщі Владіслава Косиняка-Камеша, що в ту ніч польська система ППО пережила страшні випробування, в Україні сприймаються дуже скептично, тому що Україна практично щоночі переживає масовані обстріли ракетами і шахедами. Як зрештою і гэта іначе у тим. Так, власне, і попередньою, тобто і зараз Росія, знаючи про дефіцит ракет, якими можна збивати балістичні ракети, просто розстрілює насамперед Київ. Разом з тим, атаки українських дронів по логістичних об'єктах на території Росії протягуються. Сьогодні, до прикладу, так само ЗСУ знищили склад Wildberries у селі Новосемейкіна у Самарській в області. І паводле працівників складу, після некількох ударів безпілотників будинок загарэўся і цалкам склаўся. Гэта слуп дыму акурат над складом Wildberries, які сьогодні побачили жыхары в області. Це вже другий удар українських дронів менавіта по гэтым складзе. Першы быў напярэдадні. Паводле кампаніі, у выніку пажараў за гэтыя 2 дні людзі не пацярпелі. Украінская армія атакуе тэрміналы Wildberries у розных рэгіёнах Расіі і у акупаваным Сімферополі з 18 ліпеня. У выніку знішчаныя больш за 10% складскіх плошчаў кампаніі. Київ тлумачыць гэта тым, што Marketplace пастаўляе прадукцыю для расійскага войска. Праз масаваныя напады украінскіх беспілотнікаў на склады Wildberries Marketplace выдаліў раздзел «Усё для СВА», дзе да гэтага было больш за 200 тысяч тавараў. Розныя эксперты называюць розныя прычыны. Чаго ж усё ж такі, на ваш погляд, Київ добіваецца наносячы удары па Wildberries? Я взагалі не розумію, що це за слово таке Wildberries. Воно абсолютно не російське. Якби була калінка-малінка якась, то можна якось було ще сказати, що це, власне, російський винахід. Насправді, те, що ви навели цифру про обсяги товарів для так званої СВО, для війни, то що ж ви хочете? Щоб українці отримували прильоти ракет по мирних містах і спокійно дивилися на фактичні склади російської амуніції? Цього не буде. Війна набуває все більш і більш тотальний характер. Війна приходить на землю Росії. І пересічний росіянин бачить безпосередньо, як згоряє його замовлення, як згоряє склад, як горить нафтовий термінал в Петербурзі під час відкриття Міжнародного економічного форуму, як Росія втрачає можливості експортувати нафту. Це війна. Війна йде не тільки на полі бою. І не Україна починала цю війну, якщо хтось забув. Яким чином дестабілізується ситуація у самій Росії? Ви гэта адчуваєте під час гэтых обстрілів? Ефект економічний ще не наступив, але те, що це кілька відсотків валового внутрішнього продукту Росії, про це говорять багато економістів. І якраз хтось, ви знаєте, хтось з білоруських колег, здається, Зміцер Панкевич, написав, що
капіталізація Wildberries – це 50% капіталізації Газпрома. То такий жирний шматок економіки буде просто так існувати? Ні, не буде. Росіянам доведеться відчути, що таке війна. Ну, саме в такий спосіб. Я думаю, яны ўжо гэта адчуваюць. Тым не менш, вось гэтыя удары па нафтавым сховішчам, па заводам, па гэтых складах Wildberries, яны здольныя прымусіць Пуціна сесці за стол перамоў у бліжэйшай перспектыве? Я думаю, що ні. Я думаю, що єдиний фактор, який може примусити Путіна сісти за стіл переговорів, це ракетні удари по Москві і Петербургу. Це, ну, реальні. Тобто реальні А удари. Україна готова до гэтага? На сьогоднішній момент Україна не має відповідних озброєнь. Я думаю, що політична воля для цього є. Обіцянки, що такі ракети з'являться, ми чуємо достатньо регулярно. Але я розумію, що це непросто і що Захід нам відповідних ракет не поставить. Якщо це будуть ракети, то насамперед українського виробництва. Сустрэча у Владимира Зеленскага з Дональдом Трампам, зрэшты, на гэтым тыдні, яна дае нейкія надзеі на вось гэтую дапамогу з боку Злучених Штатаў? Відверто кажучи, ні. У Дональда Трампа немає бажання тиснути на Росію в такий спосіб, щоб примусити Путіна до припинення війни. Він готовий робити все для того, щоб очолити процес призупинення війни. Він готовий, ну, коли хтось зробить за нього всю роботу. Чи це буде Реджеп Ердоган, чи це буде Олександр Лукашенко, хто завгодно. Аби Трамп міг записати це в свій актив і сказати, я це зробив. Але сам це робити він, я думаю, не буде. Тому що це потрібен і політичний тиск на Путіна, і санкції. А коли законопроект про пекельні санкції, так звані, який сформував покійний, на жаль, Лінсі Грем і сенатор-демократ Блументаль, і вони переробили його на такий, що передбачає, власне, санкції і проти Ірану, і проти Росії, то це, ну, це трошки не те. Якщо, ну, таке розпилення, роздвоєння, воно робить ці заходи менш ефективними. Навряд ці Александр Лукашенко може бути посередником у гэтых працэсах, ну, хаця б таму, што ўжо офіс генеральнага прокурора Украіны пацвердзіў атрыманне западу аб распачынанні крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. Навошта гэта было патрэбна Кіеву? Нашыя калегі запыталіся у госця праграмы «Студыя Белсат» у мінулую пятніцу украінскага журналіста Дмітра Гордона. Давайте послухаем. У него надо навсегда отбить охоту от любой помощи России, которая уже 4,5 года осуществляет беспрецедентную по своей жестокости, наглости и вообще, ну, даже слова у меня нет, агрессию против Украины. Лукашенко должен жить в постоянном страхе, и мы это ему обеспечим. Ці ви погодилися з таким міркуванням? Я думаю, що Лукашенко не буде наляканий, але він відчув зміни в позиції України дуже сильно. Тим більше спочатку була ситуація навколо ретрансляторів, які довелось вимикати публічно, фактично. Я думаю, що цей крок Офісу Генерального прокурора України спрямований на те, щоб показати нелегітимність Лукашенка. Зазвичай проти діючих президентів не запроваджують санкції, як запровадила Україна, не порушують кримінальні справи. Тобто Україна показує, що для неї Лукашенко поза законом. І вона не буде з ним вести якийсь діалог осмислений. Там, що він може претендувати на участь в відновленні України, що він там собі, я думаю, дуже хотів. Насправді, бажаючих відновлювати Україну чимало. І Лукашенко тут стоїть, ну, ближче до кінця черги, це зрозуміло. Але я бачу, що це, ну, такі промовисті політичні сигнали для того, щоб Лукашенко замислився над своєю поведінкою. Проте я не думаю, що його повідок, який тримає в руках Путін, він настільки довгий, щоб Лукашенко міг якось маневрувати. Але гэта навіна, яна для Олександра Лукашенки кепская ці абсолютно нейтральная? Ну, я не думаю, що це його якось радує.
Але він, коли називав Зеленського гнідою, він же не думав, що відповіді не буде. Просто відповідь може бути розтягнута в часі. Разом з тим, Олександра Лукашенка заўсёды ва ўкраіне любілі, вось прынамсі да 22-го года, так? Цяпер вось бачым, што, канешне ж, у большасці сваёй украінцы бачаць, хто такі Лукашенка, не бачаць яго ў якасці пераемніка. Што яшчэ Украіна можа зрабіць, каб зрабіць яго яшчэ больш нелегітымным у вачах украінцаў? Я уточню, що до 2014 року найбільш популярним в Україні закордонним політиком був Владимир Путін. Потім Даля Грибаускайте. Потім до 20-го року, десь з 18-го до 20-го, був Лукашенко. Далі вже не Лукашенко точно. Що зробити ще? Чесно кажучи, не знаю, тому що Лукашенко – людина, у якої 7 п'ятниць на тижні, як у Трампа. І тільки їхні ресурси, вони суттєво відрізняються. Я б хотів, щоб, знаєте, ми шукали шляхи не для того, щоб робити Лукашенка менш популярним, а шляхи для того, щоб рейкові партизани чи люди, які опинились за ґратами в Білорусі через справу Гаюна, вони все-таки опинились на волі, так само, як і полонені калиновці. Калі мы кажам вось пра гэты трэк перамоўны і улічваючы вось у нейкай ступені сяброўства паміж Трампам і Лукашэнкам, і Трамп, можа быць, нейкім чынам уплываць на гэтыя працэсы, папросіць усё ж такі, каб Лукашенка прыняў нейкі ўдзел у гэтых мірных перамовах. Ці Украіна, Кіеў, Владимир Зеленскі асабіста можа пагадзіцца на гэта? Просто з огляду на календар фермера інтерес американців в калійних добривах, мені здається, суттєво впав до наступного сезону. Тому очікувати, що прям Трамп буде зараз... У Трампа інші проблеми. Йому, якби, щоб республіканці не програли мідтермс, бо він вважає, що програш призведе до того, що проти нього почнеться черговий імпічмент. І він цього точно не хоче. Я не бачу такого, знаєте, потепління між Трампом і Лукашенком. Але сказати, що Лукашенко буде, це має бути така, знаєте, широка конференція, як Генеральна асамблея ООН. Тоді можливо, тоді шанс є. Такія ёсць у спадара Яўгена свае думкі наконт гэтай будучыні. Мы дзякуем вялікі. Спадар Яўген Магда, палітолог з Украіны, быў у нашай студыі, і працягнем наша выданне ўжо наступнай тэмай. Міграцыйны крызіс працягвае скаланяць Еўропу, і выклікі на межах робяцца ўсё больш вострымі. Латвія цалкам спыніла злучэнне з Беларусю, закрыўшы адзіны дзейны пункт пропуску. Тым часам у Іспаніі тысячы мігрантаў адначасова штурмавалі афрыканскі эсклаў Сеута. Пра самыя гарачыя падзеі міграцыйнага крызісу апавядзе Аліна Скрабунова. Закрыты адзіны дзейны паміж Беларусю і Латвіяй прапускны пункт Грыгароўшчына па Тэрньекі. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў Латвіі Яніс Домбрава. Праз тэхнічныя прычыны латвійска-беларуская мяжа закрытая. Заклікаем тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, скарыстацца іншымі маршрутамі. Напярэдадні Домбрава заклікаў жыхароў Латвіі не планаваць паездак у нашу краіну праз магчымыя праблемы з бяспечным перамяшчэннем ва ўмовах гібриднай вайны з боку Беларусі. Гібриднай вайной ён называе рэзкае павелічэнне колькасці спробаў нелегальна мінуць беларуска-латвійскую мяжу мігрантамі. Ці магло гэта стаць так званай тэхнічнаю прычынаю закрыцця мяжы? Калі гэта сапраўды жэст, дэманстратыўны жэст незадаволення на адрас Беларусі, то трэба было так адкрыта і сказаць. З пачатку года латвійскія памежнікі перадухілілі амаль 9 тысячаў спробаў незаконна мінуць мяжу з тэрыторыі Беларусі. У звязку з чым Латвія ўзмацніла ахову мяжы з нашай краінай, а Генеральная пракуратура Латвіі пачала крымінальнае вядзенне наконт дзеянняў беларускіх памежнікаў для спрыяння нелегальнай міграцыі. Пры гэтым на польскім і літоўскім кірунках колькасць нелегальнай міграцыі значна зменшылася, з чым можа быць звязанае перакідванне мігрантаў на латвійскі кірунак. Менавіта атакі на Латвію найменш рызыкоўныя для беларускіх уладаў. Таму што там з Польшай, з Літвой пачынаюць завязвацца некія
ну скажем, пытанні, якія могуць весці да нейкіх кампрамісаў. Тым часам Іспанія перажывае незвычайную з'яву ў сферы нелегальнай міграцыі. 55 тысяч мігрантаў, якія на гэтым тыдні нелегальна прарываліся ў эксклаў Сеута, ужо пакінулі яго і вярнуліся дадому. Менш як за 48 гадзінаў сітуацыя ў Сэўце рэзка змянілася, і ўсё вяртаецца да нармальнага стану. Сеута – афрыканскі эксклаў Іспаніі на поўначы Марока. Ён мае плошчу ўсяго 18 квадратных кіламетраў і насельніцтва каля 85 тысячаў чалавек. Горад выконвае ролю галоўнай брамы ў Еўропу для мігрантаў з афрыканскіх краінаў. Паводле іспанскага прэм'ер-міністра Педра Санчеса, гэткі масавы наплыў мігрантаў у Сеуту справакавалі мафіёзі і злачынныя арганізацыі для гандлю людзьмі, якія паведамілі ім, нібыта ў ЕС стала прасцей трапіць. Сеута – іспанскі горад, і тое, што адбылося, заслуговае нашага самага рашучага асуджэння. Мы адмаўляем ды асуджаем гэта самым рашучым чынам і лічым гэта сумным парушэннем ды замахам на тэрытарыяльную цэласнасць іспанскага горада Сеута. У ліпені Верхоўны суд Іспаніі пастанавіў, што затрыманыя пры спробе дабрацца да Сеуты морам мігранты не могуць вяртацца дадому ў спрошчаным парадку. У выніку мігранты масава паплылі ў Сеуту морам і прарываліся праз брамы на сушы. Месца для іхнага размяшчэння ў горадзе не знайшлося, і яны ўсе засталіся проста на вуліцы. Я прыехаў у Сэўту дзеля дзіцяці, каб знайсці працу. У Марока няма працы, няма грошай. Нам патрэбная праца, разумееце? Нам даводзіцца закрывацца праз захады бяспекі гораду. Людзі не хочуць выходзіць. Яны часта тэлефануюць нам з просьбаю даставіць ім тавары дамоў, бо, улічваючы цяперашнюю сітуацыю, яны сапраўды трохі напалоханыя. У выніку патапленняў і цісканіны ў Сеуце загінулі 67 асобаў. Каб авалодаць сітуацыяй, Іспанія скіравала ў эксклаў дадатковыя войскі, а суседняя Італія асудзіла міграцыйную палітыку Мадрыду і заклікала спыніць для яе дзеяння шэнгенскага пагаднення. У сваю чаргу Францыя аб'явіла пра ўзмацненне памежнага кантролю. Пасля гэткіх заяваў Іспанія здолела рэзка пераламаць сітуацыю і вярнуць усе 55 тысяч мігрантаў дадому. Аліна Скрабунова, Белсад. Кристиан Розенвальд, политичный оглядальник из Латвии, с нами на видеосвязи. Кристиан, добрый вечер. Спасибо, что нашли время для нас. Добрый вечер. Все, наверное, прекрасно понимают и в Риге, и в Минске, что это... Почему, в принципе, Латвия закрыла границу с Беларусью? Зачем все-таки это называется какими-то техническими причинами? Ну, может быть, не до конца мы еще имеем такую, не то что смелость, но наглость, если так это можно сказать. Потому что ваш комментатор это уже сказал, по большому счету, что там есть... Я думаю, что там сугубо политические цели. Да? Надо учитывать то, что, во-первых, у нас есть правительство, в котором поменялись как бы акценты. Да? И акценты были в чем? Что если до этого у нас было правительство прогрессивное, которое каким-то образом... не то, что защищали границу, людей, которые переходили границу, но они всячески старались, чтобы это было, напоминали про европейские ценности и тому подобное. И тогда я представляю себе полицейского пограничника, который как бы с одной стороны должен защищать границу, с другой стороны он должен ее как бы не навредить беженцу. Да? А сейчас этой проблемы как бы уже нету, не только по причине того, что я сказал, что есть... акценты поменялись в правительстве, но новый министр, наоборот, это тот человек, который против мигрантов, это его политическая линия, если так это можно упразднить, да, и там как бы политический акцент другой. Во-вторых, я думаю, что да, беженцы беженцами, но то, что мы всячески стараемся избегать того, чтобы люди, которых у нас связаны с корнями белорусскими и российскими, их много, чтобы их было чем больше, тем меньше возможности общаться и как бы дружить домами, то, что все еще происходило, как мы знаем. Люди ехали друг к другу, ехали лечиться, ехали по родственникам и не только. Но если есть возможность это как бы снизить этот уровень, это
ну, людям в политике кажется, что это цель, которой нужно следовать. Ну, это тоже надо воспринимать. В-третьих, ну, до этого я смотрел и ваши материалы к этой теме, что как раз в этих чатах Латвии до этого показывалось как самое как бы уязвимое место, да, и безусловно мы каким-то образом латвийцы должны реагировать на это, показать, что наоборот Латвия не ворота, через которых можно пройти беженцам в Европу. Мы должны показывать, что нет, мы сейчас намного более активно этим боремся. И это тоже сейчас, ну, сигнал. Может быть, он такой знаковый, может быть, безусловно, для тех, которые пересекают границу не в тех местах, это не так однозначно. Но все равно это сигнал всей Европы и в том числе и миру беженцев, что Латвия закрывает эту границу, и там как бы, ну, это сигнал, да. Ну и, безусловно, сейчас помогает ситуация, которая в Испании, потому что на этом фоне, повторяюсь еще раз, с чего я начал, если до этого у нас было немножко опасений, что с одной стороны надо защищать границу, а с другой стороны, не дай бог кому-то навредить, не дай бог будет какой-то скандал, какой-то покалеченный или, не дай бог, еще убитый человек на границе, тогда сейчас на этом фоне, когда там 60 тысяч наплыв и не только, но, безусловно, есть больше акцент или запрос внутренней политики Латвии, ну, о чем мы делаем для того, чтобы защищать эту границу. Да. Ну да, кстати, насчет отдельных случаев, вот белорусский портал Reform News недавно опубликовал данные погибшего мигранта на границе с Латвией на территории Беларуси, всего там в нескольких десятках метров, так, в Браславском районе, 22 года молодому человеку, который какое-то время жил на территории Беларуси, но настоящим как бы его желанием было это именно попасть через территорию Латвии на территорию Европейского Союза. И тут вопрос, когда вот смотрят на вот эти штурмующие марокканцами границы испанского города в Латвии, ну, действительно ужас. Латвия небольшая страна, да, постоянно есть какая-то опасность со стороны Российской Федерации. Не кажется ли вам, что, в принципе, вот этот сценарий марокканский Лукашенко перенял, и, ну, в принципе, это может быть какой-то предтечей к более серьезным планам Кремля по ворванию в одну из прибалтийских республик, и в частности в Латвию? Ну, я в этом случае думаю, что нет, потому что марокканский сценарий, он уже, наоборот, он мог копировать то, что происходило до этого на границе с Польшей или, ну, с нами, да, потому что первые же гибридные активности были, ну, 5-4 года назад, по-моему, 2022 В 2021 году. Не помню. В 2021 году начались первые, да, Литва и Польша. Да. Это, вот наоборот, я думаю, что марокканцы могли пользоваться сценарием. Да. Есть ли там общий след? Я не знаю, потому что, безусловно, если я был бы там бы, подстрекателем ситуации, не знаю, в Кремле или в Минске, ну, я тоже, может быть, думал, как эту ситуацию использовать, потому что это природа. Да. И, безусловно, когда еще после этого там есть все совпадает, есть наше, как бы, я говорю так, кремлевское, условно говоря, желание навредить, есть природа беженцев, желание их туда попасть через границу, и есть еще очень много людей, которые на этом хотят зарабатывать. Там все совпадает. Из-за этого для гибридной войны беженцы, граница и создавание беспокойствия и все с этим связано, она очень-очень хорошая почва, по большому счету. И там будет трудности всегда с ней бороться, для этого и нужно бороться. Как вы думаете? Думаю, что то, что еще поменять, да. Я думаю, что то, что еще надо добавить здесь, что вот вы только что сказали по поводу конкретного человека, который был убит, вот то, что в Латвии отсутствует, и
не отсутствует в Европе, в других странах, это мы не даем возможность, это не так, что мы не даем, да, но не так совпало, что не получается дать возможность этим людям дать какое-то человеческое лицо этому беженцу. Потому что то, что мы сейчас смотрим, например, из той же Испании, они имеют возможность говорить, их интервьюируют, им спрашивают, что вы делаете, почему вы так, мы хотим работать, мы попробовали в Танжире, нам не получилось, вот мы хотим здесь, хотим уехать в Германию, там наши сестры и тому подобное. Вот у нас, не знаю, как это сложилось, но этих интервью нету. Может быть, потому что, во-первых, эти люди... Мало запроса к таким интервью у наших СМИ. И одновременно, может быть, они находятся в какой-то страже, в том числе они же пересекли границу, они нарушили закон. И из-за этого это тоже немножко помогает нашим властям, если так можно выразить. Потому что если был бы запрос, то, что было, когда было прогрессивные власти, что были всякие кампании, которые давали лицо, человеческое лицо этим беженцам, тогда получается некая жалость, и ты начинаешь уже по-другому на них смотреть. А здесь такого нету. И к тому же надо учитывать еще очень важный фактор для Латвии, что сейчас из-за прихода вот этих националов к власти, в том числе и в Министерство внутренних дел, активизируется вопрос о том, не слишком немного уже действующих мигрантов в Латвии находится из южных стран, потому что там типа каждый второй, не второй, каждый курьер, и там уже получается первые какие-то изнасилования, первые грабежи, первые нарушения на дороге и тому подобное. И начинается уже то, что до этого не было. Если до этого мы говорили, что хорошо, что к нам приезжает хоть кто-то у нас хоть работает, у нас будет кто кому работать на нашей пенсии, тогда этот вопрос сейчас уже маятник немножко повернулся в другую сторону. И это тоже надо учитывать, что типа есть внутренний запрос не допустить мигрантов, потому что до этого мы мигрантов, которые заходили в границу из Беларуси, мы воспринимали как транзитных. А сейчас мы понимаем, нет, это опасность для нас в том числе. Это тоже немножко пугает и влияет на ситуацию. Когда Литва закрыла границу с Беларусью на целый месяц, потом в Вильнюсе посчитали, что, в принципе, вот это закрытие границы обошлось в несколько десятков, а то и сотен миллионов евро. И этот же вопрос для Латвии может стоять, вот эта экономическая выгода от закрытия этой границы, может быть, все-таки не стоило этого делать, потому что уже завтра в Сейме Латвии рассмотрит вопрос о открытии этой границы, либо о дальнейших каких-то действиях. Честно, мы сейчас живем уже с 22 года во время такой войны, и на вопрос выгодно, невыгодно уже вряд ли кто-то вообще смотрит. Да. Ясно, что, скорее всего, если мы говорим экономически, там есть, можно посчитать какие-то выгоды, невыгоды, но их никто считать не будет, по большому счету, честно. Потому что мы имеем еще намного больше затрат и невыгод помимо этого, чтобы вообще на этот вопрос кто-то вообще обратил бы внимание. Другой вопрос, что может быть в случае, если мы говорим с Белоруссией, если там что-то поменяется внутри, мы имеем часто такой формат развода, типа будем дружить с белорусами для того, чтобы русским показать, как мы можем, что такое вроде. Это я допускаю именно к Белоруссии, на то, что мы бы сейчас считали, сколько выгода, невыгода по санкциям, любые санкции, которые мы накладываем на Россию, в том числе и накладывается на нас самих. И это все понимают, но это же никак не поменяло наше отношение к санкциям. Действительно, так и есть. Огромное спасибо вам за этот разговор. Спадарства, нагадаю, Крістіян Розенвальд, політичний оглядальник з Латвії, був з нами на відеосувязі. Дякую великі. Наступная тема. Намалаціць 12 мільёнаў тонн збожжавых, кукурузы і рапсу. Як у вайне перамагчы любой цаной. З падачы Лукашэнкі ў жалезную дысцыпліну гуляе ўся аграрная і сілавая сістэма. Ваенкамы задамавіліся ў гаспадарках, ахоўваюць салярку і збожжа ад людзей і сочаць за якасцю працы пад пагрозою вайсковых збораў. У сельгазсектара таксама заганяюць так званых дармаедаў і асобаў, якія стаяць на ўліку ў міліцыі. Няўжо інакш не намалоцім, высвятляла Юлія Цяльпук. Камбайны ідуць хутчэй, чым летась. Прыкладна траціну ўраджаю ўжо сабралі пад наглядам вайсковых камісараў, якія прыйшлі ў кожную гаспадарку.
В рамках поручения главы государства, нашего президента Республики Беларусь, поручения министра обороны, мы осуществляем работу в сельхозорганизациях. Мы хотим, чтобы это как-то помогло им морально более качественно выполнять свои обязанности. Нішто так не дапаможа, як добрыя заробкі. У сезон механізатары і камбайнеры зарабляюць падобна да сваіх кантралёраў з войска, аграномы ды інжынеры значна менш. Вось толькі змена камісара 8 гадзінаў, а сяляне свае грошы зарабляюць у 2 змены і пад пагрозамі, што сістэматычна паўтарае галоўны аграном. Если ты не хочешь на этой работе работать, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Пасля гэтай заявы насцярожыліся і жанчыны, што працуюць на сяле. Першапачаткова, 2 тыдні таму, Лукашенко раскрытыкаваў сяло за тое, што крадуць салярку і збожжа, выпіваюць і дрэнна працуюць. Эксперт у сельскай гаспадарцы патлумачыў, чаму так адбываецца. Люди, простые работяги, на которых держится все наше сельское хозяйство, не благодаря этим колхозам, а вопреки этому всему строю, который у нас есть, они загнаны в такую ситуацию, что для того, чтобы выжить, условно, надо солярку слить в колхозе. Зарплату не платит, он возьмет соляркой, возьмет мешок зерна себе. Надо устранить причину, считаю, для того, чтобы не воровали. Просто колхозы распустите, людям раздайте землю, чтобы у каждой коровы, у каждого гектара земли был хозяин, он воровать сам у себя не будет. Але ў дыктатара свая палітыка. Прыгразіў чыноўнікам і кіраўнікам гаспадарак, якія не дабіваюцца патрэбных паказнікаў, што калі не сядуць за уборачную тэхніку, в армию обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжении сил специальных операций. перспектыва 3-месячных збораў на паўднёвай мяжы змусіла назначэнцаў прадэманстраваць стараннасць у полі. Разам з вайсковымі камісарамі, якіх на загад міністра обороны размеркавалі па раёнах. Очень нравится эта командировка, изучать что-то новое. Я вожу хлеб, обеспечиваю страну. На данный момент, в данную секунду, сейчас выгружаем 292 тонну. Шараговым працаўнікам слова не далі, хаця менавіта яны рызыкуюць трапіць на вайсковыя зборы. Сам Лукашенко пакуль не можа вызначыцца, дзе людзі больш патрэбныя, на жніве ці на мяжы з Украінаю. Так понимаю, штрафные батальоны, как в Советском Союзе создавались, будет делать. Туда НКВДшникам надо представлять, чтобы не отступали. И тоже, для чего люди у нас там на той же южной границе. На Беларусь никто не собирается нападать. Да, если полк Калиновского и придет освобождать Беларусь, условно, да, то это надо охранять Лукашенко, а не Беларусь. Страх рэальнай вайны ідзе поруч са жнівом, якое прапаганда называе бітваю за ўраджай. Лукашенко ўжо 4-й год уздымае планку на малоту на 1 мільён тоннаў на год. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение. Паводле аператыўных звестак, на раніцу 2 жніўня намалацілі больш чым 4 мільёны тоннаў збожжавых з улікам рапсу, што амаль удвая больш, чымся ў гэтую ж дату летась. Нават берасцейскі каравай-мільённік сёлета ў разы большы. Адпаведна новым паказнікам на малоту. А я думаю, что же будет в этом году? В прошлом году мы поторопились, сделали с такой средней высоты. На выкананне амбітных задач не хапае рук. Дэфіцыт кадраў – хранічная праблема эканомікі. Сёлета ў гаспадарках пачалі выкарыстоўваць прымусовую працу. Паводле віцебскай вясны, толькі ў Наваполацку за апошнія 120 дзён міліцыя 64 разы вывезла агулам 118 асобаў, якія стаяць на прафілактычным уліку. Яшчэ каля 20 чалавек скіравалі ў гаспадарку Рудакова пад Віцебскам. Гомельская міліцыя падсунула працоўныя дамовы 256 незанятым в экономице, что стоять на их улику. Кроме этого, организовано ежедневное, в том числе выходные и праздничные дни, привлечение к труду лиц, отбывающих административный арест. На территории области отмечается снижение количества правонарушений, в том числе совершаемых неработающими гражданами. То бок на папраўчыя працы людзей возяць без адпаведнай пастановы суда, што парушае Канстытуцыю і артыкул 13 Працоўнага кодексу Беларусі. Те площади, которые у нас засеяны, с них можно убрать и больше 20 миллионов тонн зерна. Наши соседи так и убирают. Литва в 3 раза меньше Беларуси убирает 5-6 миллионов чистого зерна. Я хочу подчеркнуть, чистого зерна, который лежит в амбаре. У нас отчетность идет бункерный вес. А бункерный вес – это семена сорняков, влажность, песок, пыль,
до чистки идет. А когда усушка, влагу убери, семена эти влажные убери, песок убери, и там до 20% выходит. Пра гэта публічна не згадваюць. У росце паказнікаў зацікаўленыя і Лукашенка, і ягоная вертыкаль. Калі ж вынік патрэбны любой цаною, справаздачы пачынаюць гучаць фантастычна. Вось і цяпер, усяго за паўгода пасля патрабавання ў Зменску павялічыць долю айчынных складнікаў, у Беларусі стварылі уласны прэс-падборнік. Все механизмы, что касается приводные, это отечественная. Система смазки, да, это импортная. Система внесения консерванта, это наша белорусская отечественная биома. Мы Серьезно? это Дозаторы, все. Да, это наша машина. Превзошли наших конкурентов, производителей Кроны, то есть это немецкий производитель. Каб з беларускага камбайна не страціць ніводнага зярнятка, а з беларускага прэс-падборніка ніводнай саломінкі. Юлія Цельпук, Белсат. Яшчэ адна тэма, якую мы закраналі на гэтым тыдні ў нашых выданнях, але цяпер з некаторымі падрабязнасцямі. Сярод затрыманых удзельнікаў турзлёту каля Расонаў аказаліся 68 замежнікаў і 26 няпоўнагадовых асобаў. Паводле гарадоцкага весніку арганізатары, цытата, фактычна ўцягнулі тых у супрацьпраўныя дзеянні. Турыстычны злёт, які праходзіў на гэтым тыдні на беразе возера Белае каля вёскі Межна ў Расонскім раёне Віцебскай вобласці, міліцыя палічыла несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. З гэтай нагоды 29 ліпеня МУЗ затрымаў амаль 300 удзельнікаў лагеру. У аблаве бралі ўдзел больш за 130 сілавікоў, у тым ліку 89 амапаўцаў. Мужчины и женщины установили палатки, развели костры, а также использовали символы, плакаты различных религиозных течений. Все это сопровождалось громкой музыкой, шумными гуляниями. Для разбору усіх удзельнікаў даставілі ў Расонскі дом культуры, дзе былі складзеныя адміністрацыйныя пратаколы за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства і распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. 2 чалавек затрымалі як арганізатараў падзеі. Власти сейчас очень, как и раньше, собственно, так и сейчас, болезненно реагируют на разного рода вот эти самодеятельные, самостоятельные собрания, которые могут в понимании властей перерасти, наверное, в какие-то политически мотивированные, политически окрашенные ідзеі. Паводле віцебскай вясны міжнародны рух Rainbow Family яднае прыхільнікаў жыцця ў гармоніі з прыродай і адмовы ад спажывецкай мадэлі грамадства. Год таму віцебская міліцыя ўжо ўчыняла такую аблаву. Прыблізна 300 студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага медычнага універсітэту са Шры-Ланкі разам адзначалі нацыянальны Новы год. Гэта таксама прызналі несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. Уладзь Лапковіч, праваабаронца з вясны, былы палітвязні з намі на відэа сувязі. Спадар Уладзь, добры вечар. Дзякуй, што знайшлі час для нашага эфіру. Добрый вечер, дзякуй за запрашэнне і гатовы да размовы. Ужо апошнім часам назіралі некалькі такіх падобных выпадкаў. У траўні у Гомлі былі затрыманыя ўдзельнікі гэтага народнага абраду гукання вясны. Тут на Віцебшчыне бачым, што на цэлы турзлёт за мапам прыехалі адразу. Ці гэта такая абсалютна нармальная сітуацыя для аўтарытарнай дзяржавы, як Беларусь, ці тут нейкія новыя тэндэнцыі вы назіраеце? Но пасля таго, як улада расправілася з любым з палітычным грамадскім маньчадумствам і з грамадскім актывізмам, фактычна знішчыла грамадзянскую супольнасць внутры краіны, знішчыла палітычную дэмакратычную апазіцыю, то прыйшла роля, чарга, скажем так, да знішчэння любой формы самаарганізацыі беларускага грамадства. Любая форма, она абсолютно такая, скажем, вегетарианская, экалагічная, як гэты турслёт, ці як гуканне весны ў Гомлі, ён выклікае такую, скажем, абсолютно нездаровую реакцию уладаў, дзе яны праводзяць цэлыя спецаперацыі, сотнямі затрымліваюць людзей, складаюць адміністратыўныя пратаколы. І все гэта дзеля таго толькі ж, каб паказаць і паслаць грамадству сігнал, што любая форма самоорганизации зараз поза законом. Калі ты хочешь организовываться, то только в тых каналах организации, якія дазваляе дзяржава в выглядзе всяких своих патриотичных мерапрыемстваў, тут отрядаў БРСМ, любая іншая форма самоорганизации
і гэта сведчыць, яна з'яўляецца па-за законам і з'яўляецца небяспечнай для ўлады. Пазней ўжо з'явіліся відэаздымкі вось акурат з гэтага турзлёту. У міліцыі кажуць, што там былі, маўляў, летні п'яныя і голыя людзі, якія там у прысутнасці непаўнагадовых летні займаліся нейкімі рэлігійнымі культамі. Гэта ўсё упісваецца ў канцэпцыю тыпу як мага больш зарабіць, ачарніць як бы самое мерапрыемства дзеля таго, каб у большай ступені вось напісаць гэтых адміністрацыйных протоколов, наколькі я так разумею? Ну і в першую чаргу, конечно, это оправдание. Яны разумеюць, што яны выглядаюць дзіка, калі ажыццяўляюць напад на турыстычны летнік таких людей, прыхільнікаў культуры хіпі. І я вельмі сумняюся, што там былі п'яныя, улічваючы і рэлігійны і культурніцкі падтэкст. Але для того, каб апраўдаць свае дзеянні, ну іх жа заўсёды там прастытуткі, наркаманы займаюцца пратэстамі, то тут любая такая самаарганізацыя, хто можа самаарганізоўвацца па-за ўладай. Таксама такія асацыяльныя элементы. І дзеля такога прапагандысцкага эфекта яны прыдумваюць вось гэтыя ярлыкі, якія развешваюць на удзельнікаў гэтага мерапрыемства. Ці гэта значыць, што міліцыя цяпер будзе паляваць на любую кампанію, якая, напрыклад, адпачывае на возеры, будзе штрафаваць, рабіць пратаколы, пісаць, даваць штрафы, садзіць на сотні, нават калі людзі проста сабе адпачываюць, напрыклад, там у суботу на беразе возера? Для гэтага створана ўсё. І практыка, і прававая, заканадаўчая база. Але я думаю, што пад пагрозай все ж таки з'яўляюцца любыя формы такой грамадска-актыўнай арганізацыі. Таму такія вечарынкі, сацыяльна блізкія мерапрыемствы, бытавыя такія маленькімі групамі барбекю, яны не знаходзяцца пад пагрозай. А вось любая такая форма сацыялізацыі, самаарганізацыі вялікіх групаў, яшчэ калі яна аб'яднана нейкімі культурніцкімі контекстам, як у Гомелі падчас гукання весны, ці вось тут культуры хіпі, то, конечно, такія мерапрыемствы в Беларусі, і гэта сведчыць практыка, могуць і надалей, я думаю, што і будуць надалей выклікаць такую абсолютно нездаровую вар'яцкую рэакцыю з боку рэжыму. Но варта было б заўважыць, што ў часе ажыццяўлення так званай вялікай угоды з Злучанымі Штатамі гэты рэпрэсіўны апарат мусіў бы альбо хаця б хаваць гэтыя факты пераследу, альбо б у лепшым выпадку іх мінімізаваць. Чаму гэта ўсё ж такі не робіцца, нягледзячы на тое, што заходнія партнёры Беларусі і Александра Лукашэнкі настойваюць на спыненне любых праяваў рэпрэсіяў? Потому что режиму важно захаваць унутраную кіруемасць і не дапускаць ніякія, ведаць, як такой карабель, калі ён уже такая лодка разваливаецца, плыве, яна затыкаюцца все дзюры, каб вода не пранікала ніякім чынам. І гэта важнее, чым перамовы з амерыканскім бокам, тым больш той, што гэтых людзей не садзяць, крымінальныя справы пакуль што не узбяджаюць, адміністратыўны пераслед сканчаецца штрафамі. Ну і таму гэтае мерапрыемства ўжо праз тыдзень-два на той разлік беларускага рэжыма, праз тыдзень-два ўжо не будзе нікім узгадвацца і не будзе прадметам перамоваў з США ці з іншымі еўрапейскімі дэмакратычнымі заходнімі дзяржавамі. І таму рэпрэсіі, пра што ўжо вельмі шмат казаў і кажуць праваабаронцы, праваабарончы цэнтр «Весна», яны зараз носяць схаваны характар, яны не з'яўляюцца все менш заўважнымі, але маштаб гэтых рэпрэсій не зменшаецца. І вось в гэтым маштабе такого поўнага тотальнага дзяржаўнага контроля за всеми праявамі грамадзянскай актыўнасці мы назіраем на выпадку вось гэтага у гэтым выпадку з культурніцкім летнікам у Расонах. У гэтым маштабе рэпрэсіяў назіраюцца таксама яшчэ цікавыя, у нейкай ступені цікавыя праявы вось гэтага рэпрэсіўнага апарату. Выклікаюць на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі студэнтаў і абітурыентаў, якія плануюць паступаць у польскія ВНУ. Што вам вядома пра гэта, навошта гэта робіцца?
Нам ведомы те факты, и про это писали правооборонцы, факты того, что, на жаль, павялічваецца цікаўнасць беларускіх спецслужбаў да тых маладых людзей, часам нават непаўнагадовых, якія ці збіраюцца навучацца ў Польшы, ці ўжо навучаюцца ў Польшы. Гэта у той чаргу і назапашванне такой вербовачнай базы, а плюс до гэтага, конечно, і назапашванне любой інфармацыі, потому что людей опытывают, как яны распавядалі про своих одногруппников, кто чем займаецца, кто з імі навучаецца, на якія мерапрыемствы беларускія ці украінскія люди ходзяць. І гэта все робіцца дзеля того, каб просто пашыраць базу ведаў про дыяспору, про дыяспоральную актыўнасць і про актыўнасць дэмакратычных рухаў, дэмакратычных сілаў у выгнанні. І дзеля таго, скажем, каб кантраляваць настроі сярод тых, хто з'ехаў з Беларусі, асабліва з тых, хто з'ехаў па такім не па гуманітарным аспекце, а па навучальным аспекце, гэтая база зараз пашыраецца. Гэта просто пад кантролем павінна быць усё у гэтым, што звязана з такой самастойнасцю грамадзян. Тым больш той, што пра гэта і Лукашенко раней казаў, той, што людзі, якія навучаюцца у замежных заходніх ВНУ, это такія патэнцыйныя ідэалагічныя ворагі рэжыма. То боку у дадзеным выпадку ў большай ступені ставіцца не мэта, а адбіць ахоту, так, паступаць у польскія ВНУ, колькі спробы завербаваць гэтых людзей дзеля таго, каб гэтую інфармацыю з беларускіх дэмакратычных сілаў выцягваць праз гэтых студэнтаў, так я разумею. Все мэта. Мэта і адбіць ахвоту, таму што мы гэта бачым па удару па ЕГУ, дзе тысячы студэнтаў ад іх патрабуюць, каб яны адлічаліся з ЕГУ, і за гэта ім там, скажем, кажуць, што не будзе ніякага далейшага крымінальнага пераследу. Таму мэтаў шмат у гэтых апытваннях. У тым ліку, конечно, мэта напужаць і запалохаць і будучых студэнтаў, абітурыентаў, якія плануюць толькі паступаць, і тых, хто ўжо навучаецца, і прымусіць іх вяртацца ў Беларусь. Спадар Уладзь, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці і за гэтую кароткую, тым не менш вельмі грунтоўную размову. Уладзь Лапковіч, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень, быў з намі на відэасувязі. Ну і напрыканцы выдання пакажам сапраўдны водны калапс у горадні на захадзе Беларусі. Напярэдадні ўвечары на абласны цэнтр абрынулася разбуральная непагадзь. Пад ваду пайшлі вуліцы, дарогі і аўтамабілі. Затапіла падземныя пераходы, жылыя дамы і ніжнія паверхні аб'ектаў харчавання і гандлю. Камунальнікі дасюль ліквідуюць наступствы, а далей глядзім без каментара. Она сейчас вон соскользнет, по течению пойдет. Все, она уже уезжает. Он еще одно двигается. Тебе потом... Вот так добираешься домой. Ну а як вы дабіраліся дадому ў гэты вечар, шаноўныя гарадзенцы, пішыце, калі ласка, калі гэта для вас бяспечна, пад YouTube-трансляцыяй вашыя гісторыі, як вы перажылі гэтую залеву. І хай наступны тыдзень для вас будзе лепшым, чымся мінулы. Дзякую шчыра за вашу увагу, за вашыя каментары, упадабанні. Да сустрэчы ў наступных эфірах на наступным тыдні пакуль.